Карачай тил 4 класс. Айтым, айтымны кайтаруу. Салам, Сабиле. Бүгүн мен сизге былай тежейми. Тырмашыгыз. Иги эмде арю жазыгыз. Айырмага окугуз. Бүгүн дерсте биз нима былай ишибиз барды. Айтым деп неге айтылганын эсибизге түшүрүлүкпүз. Что такое предложение? Айтымланы түрлүлөрүн эсибизге түшүрүлүкпүз. Какие бывают предложения? Айтымны членлерин кайтарлыкпыз. Повторим члены предложения. Айтымны баш членлери деп неге айтылган эсибизге түшүрүлүкпүз. Главные члены предложения будем вспоминать. Текстни айтымлага бөлүгүз. Тыйгыч белгилени, знаки препинания, точканы, соруу белгини, көлтүртүү белгини салыгыз. Восклицательный, вопросительный знак и точку нужно расставить. Түзмүдү бир карагыз. Сабиле, сүйлөшкөн неда жазган заманда биз хаманда айтымла курайбыз. Айтымлоо түрлүү эле боладыла. Маблайдан келгиз карайык, калай айтымла эткенбиз бу айтымланы. Жауым сурайды, аягында точкасы барды. Бу бизде хапарлоочу айтымды. Повествовательное предложение. Күн алкын иги кыздырмайды. Бу да бизде хапарлоочу айтымды. Аягында точка салынганды. Канаттыла узак жерлерден кайта башлагандыла. Муну да акырында точка. Сосланбек Бекир алага уяла ишлейдиле. Ала канаттыланы шокларыдыла. Канаттыла бизге хайыр келтиредиле. Маблайда калган 3 айтым да хапарлоочу айтымладыла. Повествовательные предложения. На конце ставится точка. Аягында точка салынат. Или карачайча айтсак, нокточук. Энтама былай айтымга да карайык. Сен ненче уя ишлегенсе? Бу айтымла биз соруу сурабыз. Аны үчүн бу соруучу айтым болады. Аягында да соруу белги салабыз. Это вопросительное предложение, на конце вопросительный знак. Коншу школунун сокталары канаттыланы күнүнө калай hazırlanганларын билемсе? Бу да соруучу айтым болады. Аягында соруу белги салабыз. Школчу Сабиле, канаттыланы саклагыз. Бу айтымлава көлтүртүү айтымла болалы. Бу айтымлада биз нетебиз? Көлтүртүп айтабыз. Бир затны этерге чакырабыз, да? Это восклицательное предложение, то есть на конце восклицательный знак. Карачайча көлтүртүү белги. Коншу школунун сабилерин да бу ишке кошугуз. Деген айтым да бизде көлтүртүүчү айтымды. Бир затны айтып тилеп айтсак, ол да көлтүртүү айтым болады. Аягында точка салабыз. Энди айтымлардын түрлөрүн эсибизге түшүрөбүз. Күн алкын иги кыздырмайды десек, бу бизге нетеди бу айтым. Не зат айтат, бир айтыңыз. Түз айтасыз, хапар айтады. Бу бизде хапарлоочу айтымды. Сен ненче уя ишлегенсе десек, бу бизге не зат этеди? Соруу сурады. Бу соруучу айтымды. Канаттыланы саклагыз десе, бу бизге не айтады? Бир затны этерге чакырады. Бу көлтүртүүчү айтымды. Энди айтымдын түрлөрүн бизге түшүрдүк. Хапарлоочу, соруучу, көлтүртүүчү айтым. Аякларында точка, соруу белги и көлтүртүү белги салынады. Восклицательный знак. Энди былайда сизге айтымла берилип туралы. Жорук нүсүнөн. Айтым деп неге айтамыз? Айтым нүсүнөн. Былайда түз айтылганны бир сайлагыз энди. Толуу магананы берген бир неда талай сөзгө айтым дейдиле. Айтым бир сөздөн куралырга болмайды. Айтымда биринчи сөз улуу харифла жазылады. Түзмүдү ол? Айтымда сөзле бири-бирлери байланмайдыла. Айтымны акырында точка, соруу белги,
көлтүртүү белги салынады. Endi bulayda tüzü qaysydy, tersi qaysydy? Qalay deysiz Sabile? Bolşayım. Aytım bir sözden kuraladı. Aytımda sözle birbirleri bilan baylanıp geleli, baylanmaya bolmaydılar. Endi aytımны членlerini bizge bir düşüreyik. То есть члены предложения. Aytımны члени деп неге айтабыз? Aytımны baş членleri деп de неге айтабыз? Bizge düşüreyik. Bunu siz 3. klasta ötkenegiz. Söz aytımda qalay bolsa da bir soruğa cevap etip, aytımda qaysı bolsa da bir söz bilan baylanıp kelse, anga aytımны члени deydiler. Aytımda kim ne degen soruğlağa cevap etken sözge başçı deydiler. Başçını ne etkenin körgüzgen? Ne etedi, ne etti, ne eterikti degen soruğa cevap etken çlenine xaparçı deydiler. Başçı bilan xaparçını siz 2. klasdan beri ötüp kelesiz. Biz sizni bilan esibizge düşürdük. Aytımны çlenleri. Bu slaydda biz aytımны çlenlerin qalay tabayık esibizge düşüremiz. Bu aytımga qarağız. Qalay alamatты жашау. Bulayda başçını tabayık birinci. Ne? Жашау. Жашау қаллайды? Жашауын түбін bir sızba tartabız. Bu başçıdı, подлежащее. Endi жашау деген сөзден soru beremiz. Қаллайды? Alamatты. Bu bizde xaparçı boladı. Түбінде eki sızba sızabız. Qalay деген sözge biz soru ber almayız. O aytımны çleni bolmaydı. Endiki aytımga bir qarağız endi. Bu aytımda da birinci aytымны baş членlerin tabayık. То есть başçı bilan xaparçı, главные члены предложения, подлежащие и сказуемое. Сначала найдем. Ne ettigiz? Qoşuğuz. Bu aytımda bizde başçı yoktu. Xaparçı bardı жаңыз. Xaparçıdan beremiz. Boğan sözlege soru xaparçıdan beremiz. Ne ettigiz? Qoşuğuz. Nege? İşke. Bu bizde sansız член boladı. Второстепенный член предложения. Вспоминайте. Sansız çlenlerini biz ananар öterik biz. Sansız çlenle alan qaysyladılar. Başçıdan ya da xaparçıdan soru berilse, alağa sansız çlenle deydiler. Bunu tübün punktirba tartabız. Andan sonra ente qaysı sözge soru beremiz. Kimni? Qoşuğuz kimni? Sabilerin. Bunu da tübün punktirba tartabız. Kimni, neni degenni. 2. klasta ötkenegiz. Kimni, neni, kimge, nege, kimden, neden degen soruğlağa cevap etken sözlerini aytımda biz punktirba tartabız. Artan sonra endi bundan da soru beremiz. Neni sabilerin. Şkolnu sabilerin. Bu da bizde neni degen soruğa cevap etkeni üçünge tübün bunu punktirba tartabız. Şkolnu. Qalay şkolnu? Qaysı şkolnu degen soruğa cevap etedi. Şkolnu degenden soru beremiz. Qaysı şkolnu? Qaysı degen soruğa cevap etken sözlerini tüplerin толкунлуу сызба тартабыз, то есть подчеркиваем волнистой линией. Endi bayda жаң 2 söz kaldı. Soru berilmegen. Bu degen sözge soru ber alabızmı? Kelgiz qarayık. İşke. Qaysı? İşke. Bu işke. Tübün толкунлуу сызба тартабыз. Bayda жаңыз da degen söz kaldı. Аңа soru ber almayбыз. Ол aytымны çleni түлдү. Endi bugün derste ne ettik? Aytımны ne bolganın? Qaytardık mı? Aytımны türlülerini bizge düşürdük. Xaparlauçu, költürtүүчү, soruuçu aytımны. Arttan sonra aytımны çleni dep nege aytılganın qaytardık. Andan sonra aytımны baş çlenleri, başçı bilan xaparçını bizge düşürdük. Tüplerin qalay sızılganın, qalay soruulağa cevap etkenlerin bildik. Ders boşaldı. Sağ qalığız Sabile.